Narında emniyetsin жанында күйіп жатады. Өрттен жатады. Мына пожарниктер чуркап түсіп жатыр. İçinde bir kişi kalıp kaldı deydi da. İçinde üçü oturup duruyor. Ökoy türü çıktı. Ökoy çıktı. İçinde da biri var eken. Деп айтты анан кийин пока еще неизвестно ичинде киши барбы жокпу эми азыр өрт өчүргөндө билинет да ичинде ким бар экен. Азыр магазин күйүп атат, эмне эс жак. Нарында магазин күйүп атат, мына бияк